Uyenza buhlungu inhliziyo yami, undenza ndingalale busuku. Uyenza buhlungu inhliziyo yami, undenza ndisibuze imibuzo. Usakhumbula uba kukho izithembiso esazenzayo phambi komfundisi nabantu, kuba wawuthena uzoba nami noba kunjani, ekuhleni nasebubini. Ndiyamangala xa izawuba nguwe lona ofuna uhamba, ofuna uthatha into zakho ugoduke. Ndiyamangala xa izawuba nguwe lona ofuna uhamba ngenxa yoba ndingenamali. Uyenza buhlungu inhliziyo yami, undenza ndizibuze imibuzo. Uyenza buhlungu inhliziyo yami, undenza ndingalale busuku. Yeyani, kutheni ndizibuza le mibuzo?